Ovdje je zanimljiva stvar da je ovdje prenio imam Zehebi, a to je vezano za ovo malo što smo spomenuli, malo prije ovaj spor koji se desio između Muslima i Buharije, oko toga, oko razumijevanja tog uslovljavanja prenošenja hadisa. Kaže Zehebi, kada je govorio o biografiji imama Muslima ibn Hadžađa, u Sijari Alam Nubela, poznato u njegovoj biografskoj knjizi, kaže on dalje, kaže Ebu Bekr Hatib, kaže, kane Muslimu yunadilu anil Buhari. Imam Muslim je branio, žestoko je branio imama Buhariju. Hata evhaše ma bejnehu wa bejne Muhammed ibn Jahja bi sebebihi. Čak kaže da je došao, kaže, u spor, da se razišao, kaže, sa Muhammed ibn Jahjom, Zuhelijem, svojim poznatim šehom zbog imama Buharije. Jer je bio na strani Buharije, branio Buhariju zbog stvari zbog je bio optužen. A kaže imam Zehebi, kultu. Kažem ja, kaže, thumme inne muslimen li hiddetin fi huluqihi, a zatim, kaže, Muslim, zato što je, kaže, bio žestok po ahlaku, po karakteru je bio žestok. Kaže, in harefe eidan anil Buhari, kaže, malo se on, kaže, odvojio od Buharije. U čemu? In harefe anil Buhari, u kom kontekstu? Kaže, وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ حَدِيثًا, i nije mu, kaže, spomenuo nijedan hadis. وَلَا سَمَّاهُ فِي صَحِيحِ, nije spomenuo nijedan hadis koji prenosi imam Buharije. Nije spomenuo njegovo ime, znači imam Muslim, nigdje ne spominje imam Buhariju svome Muslimu. A to je njegov šejh, voljeni šejh, dragi šejh. Nigdje ne spominje, niti spominje njegovo ime, znači niti je spomenuo jedan njegov hadis, niti spominje njegovo ime u svom sahiju. Kaže, beli ftetehal kitab bil hati ala meni štereta luqije li men reva anhu bisigati an. Nego je, kaže, počeo svoj sahih Muslima da je žestoku paljbu opleo po onima koji smatraju da je šart da se prenosi od nekog ravije, od šeha, da mora da ga je sreo. A čemu je bio Buharija? Njegov šejh Buharija, voljeni njegov šejh, koji ga je branio dojuče. Znači, i to ima Muslim nadugačko, naširoko, znači, iznosio argumente da to nije ispravno, da to nije uslov da bi hadis bio na najviše stepen, da bi bio ispravan, da bi bio valjan. Znači, ako je u obliku sige an, govorimo ovdje kad se prenosi u obliku an, kaže, wadda iđma, i čak je tvrdio da je iđma uleme mu hadisa na tome. Enel muasara te kafije, da je dovoljno muasara, da su bili suvremenici, da nije uslov da se morali sresti. Tvrdi da je tu iđma mu hadisa na tome. A ima Buhari pričao u drugom stavu. Znači da je najbolje, da je najspravnije. Sada bi uslovio svom sahihu, nema hadis, nije naveo hadis koji je mu tesl, znači spojen lanac prenosilaca, a da nisu ravija, da je potvrđeno da se nisu sreli. Ravi od ravi koji prenosi. To je jak šart, jako težak šart. I zato kažu, zato je, znači, sahih Buhari je faka sahih Muslim. Znači, u tome je bio jači i bolji iznad sahiha Muslima. Ali zanimljivo ovdje, znači, da ima Muslim branio šeha Buhari i volio ga, jako ga volio, cijenio, a onda se razišao sa njim u ovoj meseli i onda još mu nije spomenuo jedan hadis u svom sahihu. A njegov je šejh. Nije nijedan hadis spomenuo, niti spomenuo njegovo ime. Kaže, vola se mahu visai, lem jeskur lehu hadis, niti spomenuo hadis od njega, niti spomenuo njegovo ime u svom sahihu. Naravno, pa se ovo, nema sada neko kaže, šta je ovo, vidi, posvađali se on, daje se posvađali. Znači, to uopće nije malo, ni ugled, ni ovog sahija, i preživio jedan i drugi sahij, i u njima ima hajr, mi danas uživamo plod jednog i drugog, a ova stvar, znači, ostaje to. Ovo nam kazuje o tome da trebamo razumjeti ove neke stvari. Neka se desi spor, nesporazum među učenih ljudi, nečem, po pitanju nekih mesela. To se znao čisto da ima Malik je bio žestok, jako žestok prema nekom ko s kim se nečem raziđe. Što kaže, ako ga ima Malik, ono što kaže, otrese, završio je taj karijeru po pitanju hadisa. I to se znalo nekima desiti. A često ne bude ima Malik u pravu uopšte. Spor je bio neki koji nije u tom kontekstu nije ima Malik bio u pravu. Međutim, on njega otresu gotovo, već ga učenjaci spominju, završio karijeru po pitanju hadisa. Znalo se to desiti. Znači, to se desi, to se vraća obično ono što se kaže nefs učenog čovjeka, nefs alima, da se desi neki određeni nesporazum, pa to prenese i odnese na neku meselu, jel? I zato kažu, poziva na poznata izreka. Akvalul akarani, šta? Jutva vola jurva.
govori akrana, suparnika, učenjaka suparnika, jedni protiv drugih, jutva, to se sabere, izgužva i baci. Vola jurva, ne prenosi se to. Bio mespar za njima i tako dalje. Jedno prenosio meselu njihovo znanje, to je jedno. Ali drugo, to on rekao, ovaj što priča, ovo je smiješno, i tako dalje. Znači, ako jedni o drugima pričaju, znači, jutva, znači, to se uzme, kaže, jes, bio nespor među njima i tako dalje, jedan protiv drugog nešto rekli, skloni to na stranu, to nije, kakve to nije znanje. Znanje je ono što su prenijeli, ono znanje u koje se vraća na mesela, tumačenje, vjeru i ideš dalje. I gotovo, i završeno priča. To je poznato. I čovjek to treba sa sobom riješiti. Da ne dobije neku šubu, sad stres doživio, to vidi joj, pa i on se posvađa, ja mi vjeri, ja mi ovo, i ode, hajmo dalje, hajmo u kafane, hajmo u džahilijet. Znači, ovo je, znači, bitno da razumijemo, da možemo da shvatamo da stvari tako dešava. I oni su ljudi, i njima se to može desiti.